ukuphakamana ukuphakamisa izithulo ehamba nazo nokuxolisa kuzile ukubona le ndawo yokufika kule ndawo kade ngafanele kudala ngafika kule ndawo ngiyaxolisa emndenini wakwaShabawo nowasibila ukuba nezitho kusondela le ndawo kade yayifanele ufika insizwa evini ngomsobuluko idishumayeli ibonise ekhaya lemphefumulo uphethe inkabe enkulu ebomvu uzohlawulela uzohlambuluka uzothetha amacala emndeni yakini ngathi insizwa siyo ngolosihlanu ngiphakama nokubonga kule nsizwa wasimelana uNkulunkulu ayikhumbula ikhona nawo lapha ngizendayo ngifanele ukuthi ngabe dala ngeza lapha amadoda angithume lapha eyokuqala yayithanda abantu izifalazi ekhaya zaNkulunkulu kwathi mayihambe emhlabeni abantwana bayo babengekho ekhaya yangcwaqa ngomakhelwane bayingcabele entabeni bathi ngeke beyifake emzini yabo njengoba ngilapha ngizoyitshelela ukuthi uNkulunkulu ayikhumbula isisusa entabeni umntanayo yamzala umkhulu uNabiya kwakuthi makubizwa isonto ekhaya leli lesabatha abasunile egcekeni uthi makuzongenwa endlini kuthiwa yasonto kufikakale sekhonile ufuna uthatha ngiyifune nto la ekhaya mhla ehambe emhlabeni wathelela endlini yakhe wavutha umlilo lona kade ubasa wavutha emnyawo wakhala waze wahamba emhlabeni bathi umama waqhuma umuntu omdala egcekeni engekho wazi umkhipha lo mfowabo melama uNobayeni wathi ehlezi ekhaya waganga abantu emphakathini bona afika amaphoyisa azolanda igama ayifika zingekho afika yena athi sothatha wena nomonile bawuzophuma masekutholakele laba bantu uma la ekhaya khishwa inkomo ukuthi aziyobakhulula makufikwa lena akekho umkhulu usemasimini ejele wathiwa ngoba akekho sizokhipha lona loyani yobuya khishwe umebuye futhi inkomo zakuba ejele wathi ngeza ngithi le nkomo beyizolanda ubani kwathiwa beyizolanda wena ungekho wena zikhipho sibanibani osibanibani wakhayeka phansi ngaleso sikhathi izomnusela ukuthi namhlanje njengoba ngilapha kulelo jele kaphume umngamkhulu omdala ubandla ngamandla umkhulu ehlala eGoli engabuye ekhaya wathola umntwana umama ekhaya ugogo ekade evela umkhulu emshile kuye wathi kukhule phuzu ubisi lapha ehamba iphila emadidini wahamba emhlabeni umefona ugogo ebikele eGoli ukuthi umntwana usehambile kangabuye umkhulu ekhaya emva komngcwabo ugogo wathuthwa buyela kubo ugogo omncane ukabanile nomkhulu behlezi ekhaya babanga ukuthemba bahamba bengasakhulumisana yikhanda umakhaya bakhiwa manje bebuyiswa njengoba ngilapha ngithi lawo macaloka wathethwe lenkaya beboniwe iyeza lapha ekhaya lomphefumulo amen leli khaya siyolibona mhla umoya usuke enyameni thema ngidilika lapha ngabona intekazi ngiyibona ngiyabonga ukuthi lapha ngiyiphakamisa lezothula ngikazime ngenyawo lapha ekhabo mama likhi ikhethe likhulu umuntu uthe phakathi nokukhula ahambe emhlabeni asikho isalukazi alikhi ikhetha namanje ngizolungusa ukuthi uNkulunkulu akhanda impunge ekhabo mama uphila faka ukuphila ngoJulayi mama usuke ebuhleli ucishe wafa uthi mfana siye ekhaya lemphefumulo ngaba nezitho ngoJanuwari wahamba umalo emhlabeni lelo cala ngiyalithetha namhlanje ukuthi ungithethelele ntombi kaSiya bengazi ukuthi ubizele ezulwini emjeni Nkosi ibusenezwe amen ngila abantwana Nkosi ngathuma sengibala bekuyiphi inyanga singapha eScott sambise umkhuleko masikhuleka lapha na eScott sekwenzeka ke okomndeni esize kuwo inkinga zakhona seziyavela kwabanye
sengibika ke usizi enginalo lokuba umsebenzi imali kayingeni ngintshontshelwa inkomo nezimbuzi ekhaya ayisekho imbuzi nje akusekho nje yona amasela aphindaphinde ezontshontsha lapho makusakhulunywa sekhuluma indoda kulo okade ekhuluma ezomndeni wala ekhaya ithi le ndoda mina nguKhanyile owaqamba isibongo sewakhanya kube khona uKhanyile emhlabeni yimina umqambi wesibongo sawaKhanyile kube khona uKhanyile wena ke njengoba ula ngicela ungisize angaze ngimbulala umuntu kodwa into engangiyenza ngangithumba izingane zabantu zabafana ezisencane engiyikhulise ebese ngidayisela amabutho ebese olwa nazo izimpi ebese ziyabulawa empini nginalelo cala laba bantu bafuna izingane zabo ezabalahlekela izingane efuna abazali bazo azahlukana nabo ezingabazi manje ke lo ngaboshwa ke mntanami sakuletha kulobu mNazaretha ukuba nizositawulela amacala nina nisitawulela amacala lapha eNazaretha nifike kube mnandi ukukholwa ebese siphendula zonke lezi zinkinga ebese siyithwesa nina ebese nithi nineyinkinga inkomo zathathwa yimi imbuzi ithathwa yimi ngalokho ngizocela ke uthatha imali ewu20 rand ishumi lophondo ulenze liba amashumi ebese ushisa impela ungicelela inkathelelo kulezi zingane engayihlonisana nabazali bazo ebese ungicelela inkathelelo kubazali bazo ebese ungicelela kulezi zingane ziye kubazali bazo ngangade ngisebuhleni ngesabatha nganikela ngo20 rand ngibika lenkinga ngakusasa kusekuthiwa ngothatha u20 rand ngwenza amashumi ebese uye uwasa ekhaya lemphefumulo kube nemali ewu100 rand ozoyibeka ngaphezulu ungayikhulumisi yona imini engazi ukuthi iyoba yenzani ufike uyifaka embengeni ebese ukhuluma kanje ngabe sengiza ke la bantwana benkosi kwakupha neyinsuku ngafika umshumeli maphumulo sanaye sasebenza umsebenzi wonke sazofleka ithuba lokunikela nganikela ngaqeda ngahamba kodwa kuleli sonto eledlule khona la besiyothandaza khona ngiphinda ngibika inkinga lethi khetha wena wathunywa ekhaya emphefumulo kuthi hamba onikela waya ngolwesingaki ngapha neso uthi kwakukhona bani kwaneso bathina banensuku wesiboshiwe sikhululwa ngesabatha isabatha wafanele uye ngalo lawo uzosipitha khona-ke ngalo uyonikela imali bantwana benkosi ayikho sengiphila ngokuboleka imali kubantu kodwa ngiyasebenza kodwa-ke ngikutholile lokho ngibuya lapho bantwana benkosi ngabe sengishisa impepho sengicela isabatha lizovela ngoba ngihamba njalo isabatha lizovela ngizokuya-ke ekhaya lemphefumulo kodwa angisewubuya nale mali le ngoba senganikele sengokhipha leyo mali leyo enginayo lasho njalo ikhathi usiyokhipha leyo mali onayo unikele ngayo njengoba-ke ngiyila nje bantwana benkosi ngithunywe lelo khetho umqalo wesibongo sakithi waKhanyile khona-ke ababethakathi lo wayethakatha uthi umzukulu wami lo wayebulala abantu wabulala ngishuyise engicela ubantwana benkosi njengoba ngila uNkulunkulu abakhumbule inkosi enkulu yasebuhleni lo khulumayo umhlakanipho orambatha ey'ntabeni zaseNyukhasela. Amen. Eyami indaba iqala lapha ku-2010.
Mayikala ngo-2010 ngumshayeli wamaloli amakhulu ngisebenza lapha eWillowton kaSunfoil. Uma kusho ukuthi sihamba iCape Town kakhulu. Kwathi uma ngiye eCape Town ngibheke eDolens. Kwakuney'ngane ezayihamba esandleni sokudla. Zihamba nenje enkulu zazintathu zabe sezwela ezimbili leyo yasala nenje. Ngithe nje uma sengiseduze kanti indawo iyehla besiyavusa ngisathi nje lenja ingalokuthi iziwele ngoba uma iyawela vele ngizoyishaya. Azange ngiligwile ngithe nje uma sengiseduze yase iwela lenja. Ngalesi iwela lenja asengidonsa imutha. Mangidonsa imutha yalala phansi nje yangulwa ngamehlo. Ngathi mangithi ngizama ukubamba amabhingu uthola ukuthi ilizoweluli kanti nala ngemuva zintetile ziningi. Ngalesi lala phansi yathatha amehlo yawabuka yakhala asengiyishaya ayishaya ngesondo elakimi ngayizwa ukuthi ngiyishayile ngoba ngathi uma sesengidlulile sengilapha phambili ngafuna ukubamba amabhreki ngabuka emuva ngabona ukuthi ivele ngiyishayile. Inhliziyo yami yabuhlungu kakhulu ngoba kwafanele ngilale ebhofodrosi kodwa azange ngisakwazi ukulala nokudla engangiphethe azange ngisakwazi ukudla. Ngahamba ngaze ngazofika eMaritzburg. Mangifika eMaritzburg ngafika emsebenzini ukuthi ngisacela ukubona uNkulunkulu wami ebuhleni. Okwathi uma ngifika ebuhleni ngathola inkosi yamakhosi uThixo likade ukuphuma ngoba ngase ngimtshelile umfundisi uNtombela wathi cha into enkulu kakhulu leyo kuzofanele ukuthi ube ngowokuqala lapha kubaba. Yathi uma inkulumo yasezwini ngase ngithi baba nkosi yamakhosi umshayeli wamaloli umsebenzi engawucela kuwe. Ngathi baba nkosi yamakhosi ngoba ngizovuna isono ngibulalisha. Yasisukuma into yasezwini yabamba uJesu yathi eCape Town ngathi baba nkosi yamakhosi. Yasithi into yasezwini hamba kanjani ukhokho wakho nami ngilungisela. Athi baba nkosi yamakhosi anginalo ulwazi ngomalunga. Wasethi hlala la. Kwasekuqhamuka omunye ubaba kanti inkosi ifuna ukuxazuleka indaba yami. Lo baba wafika wathi baba nkosi yamakhosi sengihambe ngahamba ngizothi ukhokho wami baba wadliwa izinja. Yasingibuka inkosi wathi baba ngazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Sathi sona sasezulwini yenza kanje. Hamba uye noma bekuyiphi ibhusha ufike uthole inyama enethambo lesifanga. Wathi bese uhamba uye lapho kwabuya khona impi ngale eNqoma. Wasembeka futhi esithombeni wathi kunomphosha lapho lo mphosha uzofika ubeke lenyama bese wena usuka lapho uhlalele nje ukamama. Wathi khona inje ezofika lapha ifike idle lenyama. Izothuma isayithanjeni bese kuqhamuka enye inja. Izofika ibambe zilo ibanga lelithambo. Emva kwalokho izobe isiphalaza lenyama. Wayathi into yasezwini bese uthatha ihlahla lomlahlankosi. Uthathila ihlahla lomlahlankosi angisazi nembuzi ezingaki. Wase umtshela ukuthi ubuya lapha kuShembe uthe ngize ngizokuthatha khokho ngicela sihambe nawe sekhaya. Yabe sikhuluma inkosi noma ngakubamba ngokuningi yabe isithi ekhanzo bese nimgeza-ke bese nithatha lokhu bese nibeka lapho emsamo kwelokho yobe sephumile esiswini sezinja. Akugcinanga-ke lapho-ke yabe inkosi yabe isingibusisa nami ayizange ngitshele lutho kanti inkosi iyazi ukuthi indaba yami izoqaphela ngonyaka ophelile. Abeke sengihamba-ke sengimtshela umfundisi uNtombela wathi hayi
khululeka uzolunga usukhululeka uzolunga ukuthe lapha ikhona imvula kade igeza i-COVID eyana kakhulu abantu angisokuhleli mangilapho inkosi yami isethempelini ngithi baba Nkosi yamakhosi izinto zami azilungi uthi namanje azilungi ngithi baba Nkosi yamakhosi sasa sisukuma isona sasezulwini sabhekane sathi wake wayekhala umphefumulo ekhala umphefumulo khona uyazi wake wayile ekhala umphefumulo yasithi into yasezulwini nina niyahlupha ngoba nigijimanizela ningaqalile ekhala umphefumulo yathi ngibagezile okhokho benu bathathile bonke abasholela ngisho phesheya wonke amazwe bada yathi kulapho khona inkane khona yathi hamba ekhaya lomphefumulo ufuna usebenze ulale zizovuleka into zakho nangempela ngeza la unyaka ophelile kwakunenye insizwa la eyathubula umsamo kwakuyisabathe ngafika ngalo la abaningi bayakhumbula yebo afike la ngasebenza kanzima ngesonto ngomsonto kwakuyiholide ngasebenza kanzima okwathi lapho ngase ngicela indlela lapha ngabo-1 ngithe mangifike eMaritzburg ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukwenza umthandazo ngona ngiwenze manje ngabo-4 ntambama umthandazo wokulala kwafika nje ukuthi ngenze lokho sengilala ngoba ngisho ukugeza azange kuvume ukuthi ngihlambe la kuthe nje ngiqeda ngene engubeni kwangazathi ikhona indawo elebo-podcast ngiyayazi leyo ndawo ngezwa umsindo omkhulu wamaloli kodwa manje kukhala nezitsha amaloli ashayisa lezi zitsha kwangathi uma ngiqhamuka lapho ngithi mina kodwa amaloli agijima kangaka awabone ukuthi abulala izitsha uma ngiqhamuka ngoba ngazathi kusedongweni lapho uma ngiqhamuka lapho izitsha sezaba ngamathambo mhlophe amaloli agijima vele ayayishaya lezi zitsha ngoba ikhona engayibona ishayiseke la isenza kodwa iphila ngithe uma sengiyibuka lenja kwaqhamuka inje enkulu kodwa iyondile inamehlo ashone phakathi abovu yafike kwakhuluma umuntu ngoba ngathi ngiyandlula yazama ukungivimba lapha nangapha wasethi lo muntu uyangazi mina ngathi mina cha wathi awungazi total cha wasethi ayufanele umuntu wangazi wathi ngumkhokho wakho mina ngumkhokho wakho wathi ngizokwenza nje ukuthi ukhumbule wathi uyakhumbula uyobika enkosini uyakhumbula ubuye eCape Town uyakhumbula ukuthi uma le njengawena uzoshayisa wathi uyakhumbula manje ukuthi yebo khokho uyakhumbula wathi ngumkhokho wakho wathi kwakuyimina ngoba aninginakile wathi imina ngazama ukuthi ngikhombise wena ukuthi ngoba uyasebenza ukuthi ngila esiswini sezitsha uthi wathi noma usungishayile wazama ukuyibamba imoto kodwa waba buhlungu enhliziyweni usisithi-ke usethi ukhokho ubaba wakho yena uyakhumbula ukuthi naye kwakukhona inja eyikhonzile ngithi yebo uthi senamlungisela uthi uyayibona le nja ubaba wakho ulapha kulenja ulapha esiswini salenja athi uyakhumbula ukuthi kwangena izulu ekhala ishala ishisa indlu kwahamba umama wakho ubaba wakho umntwana uthi le nja yabadla bonke balapha kulezi zitsha lezo oyibonayo usethi kimi awubheke phezulu manguba phezulu ngibona inyoni eyinkulu uthi abanye balapha kule nyoni balapha ey'swini zezitsha abanye bafele ey'mbini anibalandile uthi manje okubi kakhulu simnikile umsebenzi kodwa manje angisenzeli lutho uthi ngikubonile uma uza la ekhaya lomphefumulo
uthoma ungena sakubona ungena ulambatha ungaphethanga lutho kodwa uyasebenza njalo uthi uyazini ukuthi uma uza la ekhaya umphefumulo usebenza kodwa uze ungaphethanga lutho uthi ushambu uthi uma ephakela imindeni esukilethela ukudla uthi nathi bese sidabela esikhangeza ukudla kweminye imindeni usethi mina mkhulu ngangingazi uthi kodwa wakutshela ubaba ukuthi sisekhaya umphefumulo ngithi mina yebo washo uthi-ke ungaphindi-ke uze ekhaya umphefumulo ulambatha ngoba sikubuka la uthi wena udla ngesikhathi esithandayo ukudla okuthandayo uthenga ukudla okuthandayo uthi thina siyayisidabukela uma sesekuphakelwa imindeni lesuka ilethele ukudla nathi baba bese sidabukela uthi uhluleka ukuphatha ngisho isinkwa noshukela kodwa uyasebenza yayilalise ikhanda phansi ibeka iy'nyawo kodwa amehlo lawa ephuma iy'nyembezi ebomvu eshone phakathi uthi uhluleka ukuza nje nongabe yini into ongenza nayo wabona ukuthi ngithulile angisaphenduli wasethini awuluke lapha asengikuka wathi yini into ebonayo ngithi ngibona iloli elikhulu uthi lithweleni ngathi lithwele imoto uthi nalo kubonayo ngithi ngibona iy'nkomo lapha imfuyo wasehleka kancane wahleka nje kancane wasethi lalela sibonile ukuthi usebenze kanzima akudingeki ukuthi uzusikelele nangemali kodwa fanele usebenze kanzima ulani usebenze nangasasa wathi sibonile ukuthi usebenze kanzima wathi lalela-ke zonke lezi zinto ezakho kodwa sizodiliza lokho okuphezulu kuqala bese ubuya uzosebenza ukuthi usebenze kanzima usinikelele ngaloko osikelela lapho wathi kodwa sodiliza lokho okuphezulu konke lokhu okwakho lami ngempela iyaphuma nayo i-footbridge lapha enesmartemo iphumile ngonyaka ophelile okwathi lapho sasindlula nje sihamba ney'nsizwa engisebenza nazo eMaritzburg ngasengibizwa kwathiwa ngabizwa nje omunye ngabona ngathiwa ngidelela wathi awu komntana omkhulu waza nali ihasho okhokho bakhe abathe sinike lona ngithi mina hayibo uthi hayi waza bheka la le moto bese ngibheka mina ngibona imoto eyikholola athi hayi akusilo leyo bese kuqhamuka isulumana lithi hayi leli hashi leli elalo baba likho la likuleli adalatsha manililande yabe siqhamuka i-footbridge wathi nali-ke hashi lakho-ke wathi angithi wena usondakashemba wathi leyo wathi-ke nali ihasho onikeze unyazi lezulu Amen. Amen. Amen.